Ovo povrće nam nije baš često na stolu i to je šteta. Prokelj je veoma zdrav, a kada se spremi po ovom receptu, zaista i ukusan. Ne treba trošiti reči koliko je važno da jedemo raznovrsnu hranu. Deca ga obično ne vole, ali probajte ovaj jednostavan recept, možda ga i zavole. Prokelj je malo gorak, ali kombinovanje sa drugim povrćem omogućava da se ta gorčina izgubi. Šargarepa je po prirodi slatkasta, pa će smanjiti gorčinu prokelja. Neki prokelj zovu još kupus pupčar, kelj pupčar, prokule, briselski kupus i tako dalje. Priprema. Prokelj očistite od oštećenih spoljnih listova i operite. Ubacite ga na kratko u ključalu vodu, a onda procedite. Šargarepu očistite i secite na kolutove. Crveni luk također očistite i isecite na kolutove. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju i stavite prvo kolutove luka da se kratko proprže. Zatim sipajte prokelj i šargarepu. Dodajte malo vode, prstohvat soli i poklopite. Sve treba da se dinsta na umerenoj temperaturi, minimum 30 minuta. Povremeno promešajte i dodajte malo vode po potrebi. Ovo jelo može da se jede samostalno, a može i uz meso. Sastojci: pola kilograma prokelja, 3 šargarepe, 2 glavice luka, maslinovo ulje, so. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.